Muri Guinea umunyapolitike Cellou Dalein Diallo utavuga rumwe n'ubutegetsi yakiriye neza ikurwa ku butegetsi rya Alpha Condé ariko asaba ababikoze gushinga leta y'inzibacyuho no gutegura ingengabihe y'amatora. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yategetse ko ingamba zo kwirinda COVID-19 zoroshwa nyuma yuko bigaragaye ko imibare y'abandura ikomeje kugabanuka. Murangura ibihumbi by'abaturage biganjemo abashyigikiye amashyaka atavuga rumwe na leta bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Rwanda bamagana impinduka mu mategeko agenga amatora. Umuyobozi mukuru wa UNESCO Audrey Azoulay ku cyumweru yasuye ishyamba kimeza ricumbikiye inyamaswa nyinshi zirimo ingagi n'inzovu mu gihugu cya Nigeria. Abasirikare bashinzwe kurinda umutekano w'umazi b'Ubutaliyani barukoye abimukira barenga 40 ubwo bayobyaga ubwato barimo mu nyanja ya Mediterane. Aho bimukira bahise bajyanwa mu mujyi wa Crotone uri mu majyepfo y'igihugu.